8 Desember, dit was bitter droog, ons het dan 'n straal 40 mm gehad. So, ek moet net gaan die skape nou hier uitjaag, hulle het nou hier ingebreek, maar ja, die was nou nog nie veel groei hierdie somer hier gewees. So, die smiks van Willen Rhodes is redelijk kort opgevreet. Die lucernus is basies onsigbaar. So kort is hulle afgeëet. En die Sigorei en Plantain is ook basies onsigbaar.